هروها انجمن خواجهی کورنیش و وسطای انجمن اجتماعی کردی لسوری جوینا خویا نرمال درخست. دو انجمن خواجهی کورنیش و وسطای انجمن اجتماعی کردی لسوری لینویسکه خوا یال بازار قامشلو جوینا خویا نرمال درخست. جال خواه جگر سروک انجمن خواجهی یا کورنیش و وسطا حیات قجو دلدوانه که طیبت ده جبورا دوار باز بحث نواروکا جوینه دکه. جفاتا إيرو خجهيا كورنيش وسطا جفاتا كاعتيادي بو تيدا بحثا وضعي تنظيمي بو وضعي سياسي وضعي أنجمن عمي خجهي بخوا وحبك اقتراحاتي هبالا وضعي السياسي ده قالكي أم ساكنين للسر فاندا نستندني كردي وبردوامياوي وغرينجياوينا وغرينجياوي بتايبت دفي قناغا هانده هبالي ما قالكي وقت تكسكرن جو شقا أب دانستن دن جرينجن جبر منطقة بر بيشيا متغيرات المزنة وضعي تنظيمي جيما قالكي سراس در مناوبات خجه ياخوا